Ahojte všetci, zdraví ťa Hector Loco. Ty práve sleduješ teaser na našu novú show. Kde je limit? Túto motivačnú show odpalíme čoskoro. No už práve dnes sa dozvieš, o čom to bude. Súťaže, hostia, návody a prekonávanie svojich limitov. V súťaži budeme o doplnky výživy novej generácie. Ukážeme si jednoduché, no účinné cviky vhodné aj pre začiatočníkov. Do každej epizódy si pozrieme hostí zo sveta športu alebo showbiznisu. Priblížime ti, ako posúvame svoje limity na maximum a súčasťou tohto projektu sa môžeš stať aj ty. Ako? To sa dozvieš v prvej časti. Show Je limit. To na to bola dobrá. Otočil sa a otočil kameru. Táto bola dobrá. Dáme to ešte raz. Dáme to ešte raz. El party está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy es día de fiesta y el cuerpo lo sabe. El party está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy yo quiero fiesta y el cuerpo lo sabe. Sigue Luqui, dale mambo. Métele, controlando los procesos que lo veo acelerado. Sigue el micro más pegado. LKM papi. Sigue Luqui, sigue Néstor. El party está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy es día de fiesta y el cuerpo lo sabe. El party está activado y no me voy hasta que se acabe. Hoy yo quiero fiesta y el cuerpo lo sabe. La noche acaba de empezar y tengo ganas de vacilar. El cuerpo me pide fiesta y yo se la voy. Tommy Ray, Vážne. Dynamical workout beast. Ball so hot, motherfuckers wanna find me. That shit crack. Aby ti nič neušlo z našej show, zadaj do vyhľadávača Kde je limit show. Klikni na páči sa mi to a dostávať upozornenia. No a teraz stačí už len zistiť, kde je limit.